World News Organization WNO Nanyaka Waichungu WNO Nyani Thaya Prasaran WTV Jazo Nyasagulya Thungudu WTV Jazo Nyasagulya Thungulasta Wangu Saniba Bises Jazo Chugukha WTV Jazo ya Thugu Bises Jazo World News Organization ya Upadasi Samantha Sri Pachraचार्य Nyakadi Gukha WNO या नाय संयुक्त श्रेष्ठ नाय सिजुको विशेष ज्याजोले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ समाजसेवी से व्यवसाय गर्न सके ज्याजो यता विन्तुना देशासे निरन्तर रूपमा ज्याजो न्याका वनि फेमातका असना ब्यादिको खा थन जाइदिपिङ थङ थोजि चाहिँ न्यासौबो हरिनेवा दबुया निया नि थया प्रसारण WDB दका जिसन गु चाहिँ दैछन नापनि से वर्ल्ड न्यू अर्गनाइजेसन यो निया नि थया प्रसारण WDB यो न्यासौबो चाहिँ थ्यौ थौ तस्क लस्ता जागु थो ज्याजोले चिकपि सक्छि त थना चाहिँ इले जाइदिउले यक्क यक्क सुबा दैछन चिकपिनि लाजोना चाहिँ जि थन्तको थ्यौ ख थुकिया जी चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन यान्जना चिकपिनि चाहिँ योगदान यु जी चाहिँ थी ज्याजो दुने अन्तर्वार्ता ये लागि जी चाहिँ ज्याजो न्याकमी पि यक्को चाहिँ बाजुमे जिपिनि चाहिँ योगदान दु वनन्यना चोपि खुद यो सकल जादु जा पिन्त हिन्तना थौ हली नेवा दबुया पिन्तुना ज्याजोया न्यासा कोगु एपिसोड भिन्तुना नि जी दुर्गालाल छिकपिन न्याने दवैचना अर्को गीत के चाहिँ दुजो होया चाहिँ कि पार्टिसिपेट न याल मखनी तर यला यना चोडु तर थौ क्यु बारे दको खमले जिले चकिले जुलका जिले सत्ते तत्ते चकित जुलका माय गॉड खुलमची जाजी रसना वनो चाहिँ फुक था बनु त फुक था जाइन चोडु भोलन्टियर रुपे हलो किसिम जाइन चोडु चीज ला तो प्रोफेशन वो पैशनेट कजो मेंटेन देना कजो कंट्रोल देना दिस इज अ वंडरफुल थिंग तस्कै बाला जिदाना ठुकेते अथ सकारात्मक सोच अभियान जिमसो चाहिँ यानो सुरु यान्चो उयो ऑब्जेक्टिभ नो पासवे थो वर्ल्ड न्यूज अर्गनाइजेसन नो ऑब्जेक्टिभ तस्कन तपा मजु यदि थो न्यूज संस्था त थौ थासा हया अब जिसो चाहिँ असिया कम्युनिकेट या पड्डासा के तरौ यो को खण्डना अथेर WNO या नाय संयुक्त श्रेष्ठ निवर्तमान नाय सृजन श्रेष्ठ WDB या कजी डाक्टर नरेशमान साक्य WDB या परिकल्पनाकार दिपेशमान साक्य ज्याजो न्याकामी विज्ञान तुलादरले से निटु डंगोल लगायत WDB या बारे जानकारी ब्यादिएको खा अथे चाहिँ थौ थिथि मेमेउना बामालाउ ज्याजो त अजु थन चाहिँ जी ज्याजो धलादुने अथे चाहिँ दिपेश जुइ पाखे दिपेश साक्य जुइ पाखे चाहिँ थो जिउ WDB बारे चाहिँ नु छौ चाहिँ वेबसाइट न पिछने चाहिँ छौ ज्याजो दु उके लागि न छिकिन त जी चाहिँ लस वइदि त इना पियान्छना थथे चाहिँ जिउ थिथि ज्याजो जी चाहिँ नेवा ख दुने चाहिँ बाबालाउ छु चाहिँ नु कथाइ ज्या या दका चाहिँ हलिनेवा दबु दिने सकल चाहिँ बाजु मेजु पि सकल जी चाहिँ दुज पि जी दक्को चाहिँ छथा छदि छपो जुया चाहिँ हलिमे थी देशा चोनान थथे जुमे गब्ले चाहिँ फिजिकल चाहिँ भौतिक रूपेन जी चाहिँ मुना ज्याजो यान्चनो दयादु झुट नेपाल भाषा डिक्सनरी अनलाइन यो उलेजा याउ छोले उज्जवल राज भण्डारी जो प्रपोजल हया चिसो चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट सुरु हैन वो गुगल ट्रान्सलेट यो बाई प्रोडक्ट यो हिसाबे ठो WDB न जन्मे जोला वास्तवमे ठौ छिसा ठो न्यासकोगु भो यो WDB जको मको नेपाल भाषा गुगल ट्रान्सलेट यो फुसको बोन छिसा ठौ सेलिब्रेट दिन्छु खै छिसा चाहिँ ठो खास ठो पोस्टर आ छिसा टकोटे एउटा कुटाइ नका आठो ति इनो मुयु का नाइना छ र्यान्डमली चोजन हजुर छिसा डेको नउडु आटको छिसा चाहिँ डेको चाहिँ 500 वटा मुल्याको दोजु पोस्टर हो छाचा बिमिमे कार्यक्रम न जु का नाइना चाहिँ अरे ठोटोको छटा ट्या चाहिँ छ डेको कुटाइ नउडु त 500 वटा ट्याब्लेट चाहिँ स्वेबले न एकदमै को टाइम इ कै जुल एज आठो र्यान्डमली चोजन टेज आठके चाहिँ सुसु हुँदै सुसु मरेटी मलाई हो के लागि छ्याउ फना छ टटे चिकपिन चाहिँ बढी छ मतलब सुसुतना दुरु गेगे एन्चनो ढका छ अठे किन त जगा त्यसमा त न्यु बुझल वो भिडियो डाउनलोड यानी YouTube पेज को तया मगाइसे संस्कार भाषा छ बिचारेना क थना YouTube पेज को तया जीवको माल त अझै थाबी उके छिटो विभिन्न किसिममा क्याटु प्राइ जना ना तया चाहिँ वेबसाइट देख्नु वेबसाइट देखेको कि मन त वो वेबसाइट बन्नु का
अहिले थoi पनि ना दको भई उइटा चाहिँ छौ एपिसोड हिसाबमा क्याटेगोराइज हो नापमा चाहिँ नाचको नरिसमान साकी जुन चाहिँ केना दिलो कि मतलब क्याटेगोराइज याना चाहिँ डक्टर त इन्जिनियर्स त छौ म्युजिक इन्टरटेनमेन्ट विभिन्न विधाय पनि वेको पनि भिडियोज त अलग क्याटेगोराइज या सुना होस्ट एन्ड वेको पनि थवे भिडियोज त अलग क्याटेगोराइज देखा थवे वेबसाइट देखियो पेज देखियो त खाना छिस उ हिसाबको सोचे ना चाहिँ थौ www.wno.wdb तथा चाहिँ छौ वेबसाइट चेक आउट WDB या नुग जाजोले WDB या नुगु वेबसाइट न सार्वजनिक यागु ख ठुके अपोला तेर न अझै ते मानि यो अझै यो पदनि ठुके अथे जाजोले WDB जाजो निरन्तर रूपमा न्याका वैचना देवी सिल्भिया राजोपाध्याय निटु डंगोल बिकेन तुलाधर उ डाक्टर नरिसमान साके या त हना पौते छागु ख जाजोले WNO या गोसाले जुगु य परि देके थेदेबल्ला कासा त्यापित सिरपान लहलागु ख कासा प्रेम हिरा तुलाधर नाप हरिनाथ डंगोल लिउ मोहिनी तुलाधर व शर्मिला डंगोल लिया लिउ लाना दिगु खासा न्यामसित हपा सिरपान लहलागु ख यो लागि सी हरिनाथ डंगोलन ट्याक दिएको दो हरिनाथ डंगोल व शर्मिला टन्डुकार जुन अलिया सिंह कृष्ण प्रजापति WNO न सन् 2021 जुलाई 29 तारिक निसे हलिन्यङ्कया नेवा समुदाय थिथि पछ्यात क घाना नियनिथ नेपाय ई कथ बनी गुता इलन्से चिता इतक खल्ला बल्लाई रुपे अनलाइन ज्याजो WDB मद्दिक न्याको वैचुङ्गु ख जुम्लिसे WNO या फेसबुक पेज पाखेन प्रसारण ज्याचुङ्गु WDB ज्याजोले हलिमे चोपी नेवा तेत बना खलाबाला यान वैचुङ्गु दु अथे WNO न नेपाल भाषा अनुवाद गुगलले दुथ्याकेको लागि नियानिथ गुगल ट्रान्सलेट लिसे भ्यालिडेसन या ज्याजो न यान वैचुङ्गु दु थुगु ज्याजो न खुसन मल्याकल्या थेरुदुङ्गु गुदु 70% 30 ठिकै चाहिँ होस्ट छ नाम कसै मगापी के समयमा नाम टोफु डेभ फुसिन नभएको चाहिँ होला एजनी जस्तो प्रोग्राम ठाउँ에 싫어하고 거선이 괜찮아